ឲ្យយើងតាំងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមែនតើចាដល់លើថ្ងៃនេះធ្វើតាមយើងទុកវាស្អាតទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់សារណា Cooking Show ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញនៃការឆាក្តាមថ្មជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមដែលយើងមាននៅក្តាមថ្មហើយមានម្ទេសក្រៀមព្រមទាំងមាននៅគេហៅថាខ្ទឹមប្រាំងចឹងចាំទៅមើល show នឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាធានាថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើ Hello everyone welcome to Sarana Cooking Show. Today is I'm gonna fry crab recipe. That all the ingredients we need like onion, dry chili, and crabs. Yeah, so let's go to have a look at my vlog cooking. Show you how to cook it. ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានលាងក្តាមនោះឲ្យស្អាតហើយយើងដុសវាចាយើងដុសវាដាក់ទៅឆ្នាំងដុសឲ្យស្អាតយើងលាងហើយចាំយើងបកវាដើម្បីកុំឲ្យក្តាមនឹងវាចូលទឹកអញ្ចឹងណាចាពេលយើងបកហើយយើងកាត់វាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមហាន់បន្លែចាហាន់បន្លែអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី recipe គេហៅថាឆាក្តាមថ្មចាឆាក្តាមថ្មយើងហ្នឹងយើងមានក្តាមមាននៅខ្ទឹមប្រាំងហើយនឹងម្ទេសក្រៀមចាម្ទេសក្រៀមអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើល recipe ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំពីទឹកយើងអាំងច្រឡំយើងឆាហើយអញ្ចឹងលាយគ្រឿងហើយសិនណាចាយើងលាយគ្រឿងហើយសិនឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់នៅម្សៅចេងយើងណាចាចេងយើងនោះពីស្ទាមកហើយនឹងទីចាពីស្ទាមកអំបិលតិចបានហើយតែយកឲ្យចាប់ជាតិហ្នឹងបងប្អូនបើយកដាក់តិចនេះយើងដាក់ស្ករចាយើងដាក់ស្ករខ្ទោតខោដាក់នេះណាឲ្យចាប់ជាតិហើយទឹកត្រីមកហើយនឹងទីខ្ចប់ទីក្នុងទីស្គីហើយម្រេចយើងមកឈ្ងុយគឺចូលគ្នាឆាបង្កាត់ឆាហើយបងប្អូនឆាហើយដកចេះទៅឲ្យយើងតាំងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមែនតើចាឲ្យយើងតាំងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមែនតើចា When the pan extremely hot we add a frying oil into it and then we add crab ចាំបងប្អូនបន្ទាប់ពីវាក្តៅខ្លាំងមែនតើហើយគឺយើងដាក់ក្តាមបំពងចូលយើងបំពងវាឲ្យវាបាត់ឆ្អាបឲ្យវាបាត់ឆ្អាបសិនហើយវាឆ្អិនតិចទៅយើងដួសចេញមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមឆា Friend we frying a crab like to make like a smell away, you know, make smell away, and then after that we take it out before we
completely finish fry it. Chắc cứ thay dương cha nam nâng ở vì hiện chân tích tới đâm bè bị bắt áp ở bị bắt áp hay dương đu về tránh chai hay dương lương để sát đâm bè dương cha mà đón tiết thì nó cứ thua ở cái nam nó ở sự áp hoặc bông con cứ áp về hay nhằm tới cho chanh tiền chà Okay, after we frying for a while, it's about 10 minutes, and then I take it and clean the pan like to take away of smelling crab. And now we start to add like garlic and dry chili. Yeah, so add the crab, also onion into it, and completely with the sauce as well. Chắc mình có bị dương ở liêng cái áp thôi để bay cầm ỏi với áp đặc biệt là dương đặt lăng tới dương cha nơi cái hai cha ở cầm xó rồi dương cha nơi ở một cái cream là dương cha một cái cream hết dương cầm đặt cái kia ở dương đặt nơi ăn miếng á trà đặt nơi ăn miếng nóng đặt trâu tứ tích được cái trắng sẽ là bông ôn trôi chật chẳng là bông ôn thời trôi chật tâm rạng tới dương đã tâm mùi phi sẽ chật thì trà tam chung nóng cho nó chật rồi dương cha tâm rạng mùi tôi hái là một cha hiện cùng thì hái trong dương chặt đàn trồ thì dương chặt đàn trồ hái dương đã tật sọt để những cái nhông bàn gì ớp thì đàm gì nó bông ổn trà dương chặt trồ hái dương cho bỏ mà tôi nhớ luôn chặt ra sạch yeah so now I add like after garlic dry chili, then onion, we fry for a while, like for 5 minutes. Add crab into it and the sauce that I mix it. Now it's ready, friends. It's delicious. Ok, អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនចាជំរាបលា Thank you friend for spending your awesome time watching Sky and I hope you like it. If you like the video, you can subscribe it and leave the comment down below. Okay, bye bye.